Hi guys, Mr. Joe. Just want to show you guys how it's on the phone. Okay. Beautiful day outside, beautiful day outside. Animals walking. Oh yeah, this is how it is. Ja, het is lekker lapper. Die type maak in die winkel. Lekker van my, ja, is ook lekker sterk. Maar die ander keer toe het hy siek chick gekoop. En ek sien hy is ook so erg sterk. Kom best ons. Yeah guys, life in Lapatao.